24 December 1999 kumchun Indian Airline Flight IC814 hin Nepal capital Kathmandu akon India capital Delhi Hopi zone in anazin in hi alhangpia Kathmandu airport akona Delhi chan hi huikonga nidan ni ka sungbo ki zor hi hinla huikonga tawmi pi hole huikonga na tong ho hin hechi nidan ka ani sung a holzin naw hi ni sot ta alut dinglam anahe phapo bin hi hechi huikong hi hijackers mi nga in hijack abol wa mi pi ho hi dam sela alha do theina diwa $200 million ti chu e ho suma 1650 crore hi demand anabol hi chu keu si jong chu hilo a India in amat a sung kula akoi terrorist izan ham khat jong alha do divin anange ovin hi hechi thil su ji hin India pumpi mi hem tamta bol thei ima nei lo in TV news a huikong hijack ki bol thu chu lungki chata in amo ngai ta win hi hechi hijack hi India adinga tu ni chana alin pen hi tan wang phat ti de hamin chi thil su zowa kon hin India a hitabang huikong hijack hi a kitapun hi hechi 1999 kuma flight IC814 hijack hi hoya kon iti hung ki pan a iti su do amti inavet diu hi hechi huikong IC814 hi airport akona ahung len do zo chom khat zo hin huikong sunga na tong ho chun ne ding don ding a hin hop piu na hi chutia mi hon ne ding don ding ima ne wa adon lai tau chun passenger hola chun amai ki tum a akhut a mei thal ki choi a passenger dang ho hin subui pana mi nga hung ding do un hechi huikong hi hijack ka bolu a hetai tin a hin phung do ta win hi iti chun gang ta in huikong tol te ni room a chun alut pai ngalun huikong tol pa captain Devi Saran chu mei thal to asu tun huikong chu hlumlama atol na dingin thu apeta win hi hechi hijackers ho hin huikong chu Pakistana puilu ding atu mu hi hizi chun huikong chu Delhi a kinga talo in Pakistan Lahore airport zone in ahung leng pai pai tan hi ahin la Lahore airport a Pakistan air traffic control hon Lahore airport a nakinga thelo diu a hi tin ana phalpi tapu win hi langkhana nidan lile minute som level chun India air traffic controller huikong hijack thu hi het sana ahin nei panun hi chia dat ma umta khat chu hi le chuphat laya India prime minister anahi Atal Bihari Vajpayee chule ama principal secretary Brajesh Mishra hin huikong kibuluna thil su hi pungka khat zo lam pe in a hebe phlonin hi nilha lam nidan guble minute level chun India air traffic control hoto ahung ki homat thei kinun hi hiya chun captain Devi Saranin huikong hi athau alhom tan hi ji chun Pakistan air traffic control koma ama ho airport a akinga ana thei dingin phalna nei thum pi un anatin hi aji chu hijack bol mi ho hin Pakistan a nakinga lole milham ho katha pan diu hetai ati win hi nilha lam nidan guble minute som thum bel hitan Indian High Commission in Pakistan High Commission koma huikong chu a airport wa akinga theina dingin phalna anathum pi na hi ahin la Pakistan din anno pi di pun hi ya chun captain Devi Saranin asain thau inei hlomong mong tau e gang chala ithun be o ngai tai hiji chun Amritsar airport a ikinga wa thau ithun o ngai tai etikit ta na hi le iphat chun hijackers honjong chuti a hi le kinga tan tin nidan guble minute som li le li velin Amritsara kinga din ahung leng thata na hi hichi hijackers hodinga de umlo ta khat chu hi India huikong khat hijack bol a India mun khat mama a kinga kit ding ti chu India government in chance phata ala man the hi hinla abana hungsu thil ho hi India in hata asu khilu khat in ahung umdo tan hi zan nidan segile minute khat chun huikong chu Amritsar airport na ahung kinga tan hi hiya chun hijackers ho hin kinta a thau athun loina divin thu apeta win hi hicha datma kitta khat chu a hi le Punjab a Director General of Police DGP pahin hichi huikong hijack thu hi pungka khat masang ti chu nidan gu vela chu official a jong hilo TV news ho akona ana het pan be kit hi hichi hin avet sa cha hi le communication gap ti chu ki ho mat nalam hi nasata in alhasam e ti hi mu the hi iti dana DGP khat lai lai in hitabang hijack thu hi TV news ho akona het do thei be pahidem lungdon ta khat cha hi hichi hijack thil so zo chun
crisis management group khat asim do kitvin local committee khat to asim do un am ho chun hi chi Huikong ki nga chu a hi thei chana delay bol a vai ge sa ding sot ta ki nga sa ding ti hi hitia chu commando ho ki gun tu na dinga phat asim pi tiu tin a hi chi Huikong sunga hijackers howang local police ho to ki holding anom povin Delhi a lam kailin ho bu to ki holding atu vin hi chun captain Saranin thau hin thung loi win mihim ho chunga khut al ha diu ai tai tin nge na hin nei kin in hi ti chun minute som ni som thum awaltan minute som ni chan jing in jong thau athun nai pu win hi chi chun hijackers ho jong alung hangun mi tham chunga khut a hin thla pan ta win hi chun captain Saranin jong thau gang chala a hin thun na divin nge na nei kin in hi nidan sangile minute som li lenga chun crisis management team hon to ogon khat agong win Punjab police team azong order apivin Huikong thau thun be ki sa a agu a thau teng ki sunga chu police them khat po a Huikong keng chu a hui hla thep ding to ogon anei ta win hi chu tile Huikong chu leng do thelo ding ti hi chi to ogon hi hoi ta a hin la hi chi masang chun air traffic control en to ogon dang khat a hin gong kin in hi chi chu thau pu gari khat hi Huikong king anamaya chu koya hlai do sa lo ding ti hi ti chun gari chu asol ta win hi le gari tol pa jong chun hat ta in hlon jalin atolin chu tia hat ta atol chu hijackers hon hin mu do leo thil ki gung a hin het do diu hi ati win them khat all tol je din thu api win hi le gari tol pa chun iti aza hi tam amo ong adem ta na hi le hijackers hon a hin mu do ta win thil khat aki gung iti a hin het do phadun Huikong tol te ni chu mai thel to asu tu un ha ta in agi un thau thun loin alen do sa kit ta win hi nidan sagile minute som li le ko in Huikong chu aleng do kit tan chi zo chat chun NFG commando ho airport ahung hlung be mun a hi le ato gon zo siwa alo sam kit tan hi ti zat ta chu a hi le Huikong chu thau hlom cha a hi tan ki thun be nai lo a hi Amritsar kuna Lahore hi kilometer som nga vel be bahin hiti chun Huikong chu avel in Pakistan airport zone in ahung leng kit tan hi cha azong hin Pakistan air traffic control in airport wa akinga theina ding phalna anapidi puvin hi phat chun hijackers ho chun am ho nu le da thu lo a namphu a anga anadin sol kit ta win hi alangkana Pakistan air traffic control in Huikong king anadinga lampia lai zo si a hin tha pi kit ta win hi le am ho chu akinga thei kit ta pu win hi chun hijackers ho chun Huikong tol te ni koma lampi ki muhen ki muhi zong le alo theilo a nang ading hi tin agi kit ta win hi chom khat zo in captain Saranin highway khat chung ta a analel tha owa akinga ago nu a hi chu a hin hedo ta hi hia chun aman jong Pakistan air traffic control koma a chaina dingin nge na khat anein itihama airport a kakinga adiu nei phal lo le tu hin highway khat a crash landing ding ka hita ve atin hi hia chun ana in Lahore airport a akinga theina ding phalna a hin peta win hi hiti chun nidan git le minute ko vel in Lahore airport a Huikong chu akinga tan hi hia chun India lama kunin Pakistan official ho koma Huikong chu Pakistan a kuna alen do kit talo na dingin ha ta in nge na aneun hi India lunggel chu a hile Islamabad a India High Commissioner G Partha Sarathi chu sol a hijackers ho to ki ho to sa ding ti hi chimuna hin Huikong chu thousand athun tawin alen do kit theilo dadin airport highway lampia lai jo si atha su ke tawin Pakistan commando hon jong Huikong chu aum kim velwin akoi tawin hi hiti chun Pakistan force hon jong hijackers ho to ki ho tu ding tin Huikong sunga to nu meile chapang ho chu hin thla do win lang na dima nu chu sei khom uti ati win hi a hin la hijackers hon wang ka thu bu kamu to ka wa koima kal ha do lo diu hi tin apang ta win hi ji chun boina sang che kin Huikonga to mi thlam ho chunga khut a hin thla ki ta win hi kum som ni lenga a upa rupin kitel kitipa chunga hin khut a hin thla ta win thina chan anatu tan hi Pakistan in India Commissioner agan na thei pena Lahore airport ahung din thu apivin ahin la nidan ka thum ahung vai ge na lai se ni hi hi chun Lahore airport ahung thunin Huikong chu analeng do kitan hi kidang ta khat chu hi le airport lampi zo si lai ki wa lo a army ho jing in jong a kim uwa akoi Huikong khat alen do jing thei chu hi chi thu hin
chinta thu ima aum pun hi zong le aji khat wang te ding hi Huikong chu lehora kuna Oman zonin ahung leng kinin hichimuna zong chun akinga ading anafal pi kit povin hi hiji chun Dubai lang zonin aleng pai kinun Dubai Al Minhat airbase muna jingkalam nidan thumvelin aga kinga ta na hi hichimuna chun ha ta in ki hona anei zo un hijackers ho chun passenger mi somni lagu ahin thla da un hi hichi ho si chu Indian Airlines a special relief aircraft Dubai akova India zona ahin le pu do hi hichi ahin thla da howa kona chun hijackers ho chung chang thu ha ta in a het be na hi Huikong sung chun numei le pasal chule chapang ho chu achum che a to sa on chule mi zo si abonun ho mu theina lo diu in aminu puna akan pi un hi passenger ho seidan in hijackers ho chun numei ho chu phata in ima alo pu i jong ati vin hi hijackers ho chu abon wa mi nga hi vin abonun min chum che anei hi alam kai pau chu chief tin ako un adang ho chu burger Dr. Shankar le bola tin ako un hi hicho he am ho kut nem bo hin hunungin hichi hijackers ho hi amin ta o he do hin Ibrahim Akhtar Shahid Akhtar Sani Ahmad Johar Mistry le Shakir Shankar hicheng ho hi ahi vin hi hijackers atam zo chu Pakistan a kun ngen ahi vin hi hiti chun pha jong achi jingin Huikong sunga hodin ha sanna aban banin atu na sa che zengun ne ding don ding cha jong amuzo tapu vin hi hichi Huikong chu avelin Dubai a kunin aleng do kinin Afghanistan lam zone in aleng tan hi 26 December 1999 jingkal lam nidan git vel in Afghanistan gam airport a akinga tan hi hicha akinga zo chun Taliban authority hon hijackers hole India government ka a thuse in pangungi tin offer anabolun hi hichi phat lai chu Afghanistan hi Taliban ho hat lai awai pu lai hi ahin chulai chun India government in Taliban kiti ho hi anahedo khapu vin hi hiji chun Islamabad a Indian embassy a kun India High Commissioner officer khat Gandhar airport a ki hodin an solun hi hichi zo ni phobek chu passenger ho zo si Huikong sunga chun a umun koima apo sa puwin hi Taliban ho chan ho akon chun Indian government in ginmona ahin neitan aji chu Huikong kang kom cha ho ajong Taliban ho dimse nin un hi ahin hichu Taliban hon hijackers ho sulung dong le security measure ading bo hi tin aphong do ovin hi adi ta wang chu hi le India government in hijackers ho chunga operation imacha achi hla theina lo diwa ananai humuwa an kimvel zo hi 2014 akon national security advisor anahi Ajit Kumar Novel hi hichi phalai chun Indian special team khat a anazawin hiji chun ama hi Gandhar a hijackers ho to ki hodin ana solvin hi ama na saina achun hijackers ho hin Pakistana ISIS ho akun hata in support amu vin hi ISIS ho pan pin zawlo hile hijackers ho chu India in bailam ta a asu tip diu hi zong ati vin hi alangkara India gammi pi ho chu lungling law ta in aum kit vin 1919 Kargil war chu anasu zom pai kira hi Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in hichi gamte ni chu su tip nading in hata in pan analan ahin la analo hingzo pun hi hichi Huikong hijack ki bol hi mai hilo ahin asung thu hephalo tampi jong nalai hi Kathmandu airport a security ho chun asu hila hijackers ho chu kimando zolo ahidem Kandahar airport a chun hijackers ho chun adimanu chu anasei da un 1650 crore sumle ami ho songkula mi som thumle gup thla do ding ti hi chukeu hilo a Sajad Afghani a Harkat ul Mujahidin hin phut do pa thilong jong a hin pi do divin ange ovin hi adiman bol ju thil neu them hi talo hin India government chunga jong pressure ha ta in athut pi ne hi 26 December 1999 June press conference khat a External Affairs Minister Jaswant Singh in anapi na achun hia chun hetman lo in Huikong hijack ki bol na sunga to mi ho in kote ho chu alam kain mi pi lunghang tampi hong ki su khom ne hi am ho chun asayun hijackers hon adiman thiljo siu chu pi do ovin lang kaso pi ka u kanaw teo hin ho hu do un mi tham hin kho nagel ho diu hi tin agan na thei piana boy na hi asu hlap diu hi tin aki phin taw ne hi
Azing ni khu 27 December in India dia palaya vai kun ho agalhung be mun Ministry of Home Affairs a Joint Secretary Vivek Kitia lam kainan ke hona nei tawin alangkhan a passenger ho in sungmi te akon ki phin na chu anasa deu deu cheng in aboi se su tan hi alangkhat kina Taliban hon India military force khatcha rescue operation boldin alut sa kit tapuwin ke hon nang ho helin hin ke ho pi ungting apalain pangnaw winge ativin hi hiti chun phat so ta ke ho zo nungun hijackers ho demand chu ain hi nim saon song kultang som thum le gubla a thum se se atha do divin ahong kin tu tawin hi phat sot wal phat in huikong sung e bu ho jinga jong e adimin alet leutan huikong sunga a den den jing chu a ha asale jing tan hi India government in jong hijackers ho to kinuk tu na bangin song kultang terrorist mi thum ho chu Gandhar airport a ahin puitawin hi Azing 31st December ni in hijackers ho demand chu apivin song kultang mi thum ta alha do pi un hiti chun hijackers hon jong passenger ho chu ahin hla do su tawin hi hia chu India team hon akinep naw chu ahile Taliban ho chun hijackers ho chu ama te duty hi ahin la mat mala la Taliban lam kai pa le ami phabek chule hijackers ho chule songkula kon kilado mi thum ho to chun gari in atawdo on Pakistan lam zone in azam mangzel tawin hi icha akuna hi India in hitabang hijack ki bol na hi Pakistan itabanga pan la ham ti di ta in ahedo tan hi songkul tang mi somthum le gup thado dinga angi hola a atam zo somthum le thum chu Pakistan mi ahivin hijackers ho wang chu Pakistan border gal ka in azam mang tawin huikonga passenger ho in howang an hu do zona na un he athi amang neu khat wang aumin heti chun 31 December in passenger ho chu India gama ahin le pu hlungkit tawin he hijack ki bol hi chi huikong chu 2001 kum chun kum somni ahlingtan kum somni hling a hi ta ze in retire an hi tan he heti thil su hi koizi ham itile hijack bol hole Taliban ho ji jong hinante ahin la hichi phat laya India government jong chu oimo umta kha hi aji chu iti dana hichi hijack ki bol hui kong chu hu do na theiding phat kilem hiza chu alha su jing the ham ti hi hichi hin avet sa cha hi le government sung jing ajong communication gap lam hi asangin ha ta in alhasam ve ti mu the hi ahin su hil na ho chu china ki nei ji bang in wang phat ta in hichi thil su zowa kon chun tu ni chanin hitabang hijack tu sin hi khatcha su khan ta pun hi dunia ding in video chan chai ta in video kit thank you mukit in a bon chan ka hin tim ve na bon chawin stay safe and stay blessed